Good morning, everyone. This is Urobo Bible Reading Platform. Today, I'm reading Matthew chapter 6, verse 19 to 21 in Urobo language. Obi ri Matthew uyobi royi esa awo royi ikwe gbiririn rite ujegbovu. Verse 19. Wee koko efere owan piyo akpona ansan re egwogwo daria re ekangban deji mwen ansan re oji tofie omikyo. Verse 20. Eke vovo koko efe wen piyo obo ogyubu ansan re egwogwo daria re ekangban de mwen ansan re oji satofie okyo. Verse 21. Kidie ansan re efe wen ewa etin iroro wen jejare. Thank you.